ikemetseng ka hare naha ena ya Lesotho. Re na le mokgatlo wa Sesotho Media, re betse re na le mokgatlo wa Gender Links ha mmoho le International Commission of Justice. Mme ditaba tsa rona he phirimaneng ena boholo ba tsona di tla hle di tshetlehe hodima merero e tsheheditsweng ke kopano ya dinaha tsane tsa Europe e le European Union e reretsweng ho thibela tlhekefetso ka malapeng. Hopola mmoe hore kgwedi ena ya Tlhakubele jwalo ka ke ile ka supa hore dikgwedi di rehellwe kapa di bonahale na le se ketekwang dikgwedi ka Pherekgong, Hlakola, Hlakubele ho isa ho yane ya Tshitwe. Mekgatlo ya matjhaba e tshwahe matsatsi a mang e le a matjhaba e le taba ya ho keteka ka ba ke taba tsa ditokelo, ke ditaba tsa basadi, ke ditaba tsa bana, ka kotlolo ditaba tseo ke tse tshwabuwang he le hona ho ketekwa. Mme ka kotlolo he ke tle ke supe hore ena ya Tlhakubele kgwedi yona ho ketekwa letsatsi la matjhaba la basadi. Ka kotlolo he re bitsa International Women's Day, mme le monongwaha e tla nne ketekwe ditaba tseo. Hangata ho bonahale bomme kapa le bana ba hlile ba atelwa ke ditaba tsa tlhekefetso, haholo tlhekefetso ya ka malapeng. Ke ka hona he ho be le merero e tshehetswang e le ya tlhokomediso ka ditaba tsa tlhekefetso kapa ho nena ditaba tsa tlhekefetso e ka ba ka malapeng ya maikutlo jwalo ka ho fapakana. Empa he ditaba tsa rona ke tla utlwa ho na tshehetso ya dithuso ho mekgatlo, haholo re shebile European Union hore na e tshehetsa mekgatlo ena ka sebopeho se feng ditabeng tsa tlhokomediso ya sita tabeng tsena tsa twantsho ya tlhekefetso. Dintlha tsa rona di tla hle di tsetse hodima mo he ya Kgabane, mme jwalo ka ke di ka supa hore e hlile ditaba tsa rona ke tse rekilweng phirimaneng ena. Re tla re utlwa he ka merero ena ka kotlolo he hore na di tsamaya jwang. Mme ka kotlolo ke tle ke supe hore re na le ka kwano ka matlo ka kgaso mong ha Dipaseka J Molapo o tswa Sesotho Media and Development, ke moeti wa rona wa pele. Re be hape le Advocate Lerato Kgutlang ho tswa ho ICJ. Re betse hape re na le Mfumadi Ntsekisi Nthetsane yena o tswa Gender Links. Ke bona baeti ba rona he mo ya Kgabane re tlotla re qoqa ka ditaba tsa rona tsena tse molemo phirimaneng yena. Hantle ba tla nne ba tswa ke mona le mane ke bana ba Basotho, empa he ka kotlolo dintlha tse ding jwalo ka re hlalose mananeong a rona hore tse ding re di qoqa jwalo ka ha mofani le yena a ntse a na le tokelo ya hore a nne a utlwe ditaba tsa hae ka kotlolo. Ba tla nne ba tsipe mona le mane he Mosotho e motle, mme re tle re qoqe ka kotlolo he le bona. Mme ke a le amohela hle re thabela ho ba le lona phirimaneng ena. Tla hle re qale ka wena ka mo ka qalong ka mane he Ntate Molapo. Re tla qala ka wena he ngwaneso, mohlomong re tla be se re kena go hlalosa hore na Sesotho Media and Development e sebetsa eng, jwale re tla tebe re kene ditabeng tsena tsa tshehetso ena ya mofani jwale le ditaba tseo le keneng ho tsona. Ke a leboha Ntate Mosala. Ke qale pele ke dumedise babui ba televishene ya Lesotho. Ka nnete ke selelekela se monate seno so se entseng. Jwalo ka o so tjhulo nna ke Paseka Molapo ke tswa mane Sesotho Media and Development. Sesotho Media and Development ke mokgatlo o ikemetseng o sa etseng phaello, mme thomo ya rona ke ho hlahisa papatso ka tsela ya difilimi. Re fetisa tsebo setjhabeng ka tsela e jwalo hobane re nahana hore motho ntho a e shebelletseng thuto e feta ka tsela e bohlokwa ebile le ka tsela e batlang e le matla haholo. Mme re ya metseng le metsaneng ka ho fapana, haholoholo re ya mathokwana a toropo ntate, ebe re fihla mono re sebetsa le batho ka ho fapana, ekaba batho ba nang le bokowa kapa bomme, banana, tjhele bontate, haholoholo e le ho qoba kapa hona ho nena tlhekefetso ka malapeng. Re boela hape re na le ntho re ka e bitsang ka hore ke case management team kwana ofising ya rona. Ke team e le hore e bohlokwa haholo, mme ha re tswa mo fielding re tswa thusa batho, re na le team eno etsang follow up e le hore ba thuse batho be bang ba na le diqholotso kapa mathata e ka ba ka lapeng kapa dikolong kapa hohle fela ntate. Empa he rona
mohlomong ka tlhaloso eno o tla utlwisisa hore Sesotho Media and Development mosebetsi wa rona haholoholo o ka ntle ho feta ka ofising. Ke a leboha ntate. Ke a leboha ntate. Na hona le ditereke tseo le sebetsang ho tsona tse kgethehileng ka hara naha ya Lesotho kapa le thula hohle ka hara naha ya Lesotho? Ka kgola potso e ka ba hore na hona le strike se re sa etseng ho sona, mme re di sebetsa kaofela ha tsona ntate. Di le 10 jwalo ntate. Mohlomong re ke re shebe ho rona company ya bo lona e kholoditswe ke eng ka ditaba tse tsa tlhekefetso? Okay, organisation ena rona e re hlokometse hore hona le tlhekefetso, mme ke taba eo e leng hore mohlomong e ntse e batla e tlodiswa mahlo hodimo. Ke moo re ileng ra qala projeke ena ya rona e ntjha e leng hore e tsheheditswe ka kotloloho ke European Union, e leng hore e nena le ho fokotsa tlhekefetso, sekgahla seo e leng hore tlhekefetso e ka sona ka hare ho naha Lesotho o ka makala. Jwalo ka ba potso hao, re qholoditswe haholoholo ke batho beo e leng hore mohlomong o na le batho be leng hore ba ipolaya, ba bang mohlomong o tlo bona hore ba se ba etella dinthong tsa dithethefatsi e le ho ba le a tlhekefetso haholoholo hobane jwale bothata ba tlhekefetso motho o e thola ho motho a pela hae ho feta motho a thoko le yena. A ka e thola ho molekane, e ka ba motswadi, e ka ba mohlomong titjhere sekolong kapa ditsing tseo motho a yang ho tsona. Tlhekefetso e tholahala mono haholo ntate. Ke a leboha. Mohlomong re tla tabeng ya hore na jwale ditaba tsena ka kotlolo ha re sheba tsena tsa tlhekefetso haholoholo re shebile batho ba basadi, merero e ya lona e thusa jwang tabeng ya ho nena tlhekefetso haholo re shebile basadi ka thuso ena ya European Union? Ntate ke a leboha ntate. Re na le mekgwa le ditsela tseo e leng hore re thusa basadi. Tjhe, ke sa le hona moo hanyane fela mohlomong ka tshwaya hore tlhekefetso ha e ho basadi fela empa entse le ho batho ba banna ka kakaretso, empa re na le ditsela le mekgwa eo re nenang tlhekefetso ena. Mohlala, jwalo ka se ke tsholo hore rona re sebedisa mokgwa wa difilimi kapa papatso ya di-documentary e le ho fetisa thuto le lesedi setjhabeng. Mme ka tsela eno re ya metseng le metsaneng ka ho fapana, ebe jwale re bokella batho ba metseng eno ho kenyeletsa batho ba e leng hore ke karolo ya tlhekefetso, e ka ba hlekefetswang kapa ba hlekefetsang. Ebe jwale re dula fatshe le bona, re ya ba ruta, mohlomong re ba hlabolle. Ke ile ka tjho hore re na le case management team ho rona kwananang e leng hore e entswe ke hona le psychosocial le diagente ka ho yona. Maybe motho wa psychosocial o tla dula fatshe le motho e leng hore mohlomong o hlekefeditswe, ebe wa mo hlabolla. Ebe jwale bo ramolao ba kena ba nka kgato ho bona hore motho a hlekefetswang o nkelwa dikgato ntate. Ha ke tsebe le haeba ke arafile potso ya hao ntate. O ya rabile ntate. Ke kgola potso o ketela pele ke fetela ho ba bang re se ke ra ba ketela. Re ke utlwe hore na mohlomong lentswe la re bua ka tlhekefetso ya bomme fela ka nako nngwe bo ntate le bona e sita le ba hlankana bona ba kenella jwang ditabeng tse? Okay, ba kenella ka hore mohlomong ntho e leng hore nka hlaka e hatella hodimo ke hore jwalo ka ha re tshilo hore project ena nang e sebetsana haholo le GBV, gender based violence. Mo hutla ntshwarela ke tla nne ke adime ho senyesemane mane, empa ha re GBV ke gender based violence e seng female based violence. Seno se bolela hore ha re gender e kenyeleditse bomme le bontate ka ho akaretsa. Ha re fela re thusa bomme hobane o tla utlwa la ntse re le metsaneng eno bontate ba tla tjho hore hatjhe gona o ntso thwe GBV ko re sebile ba tshwa thwe GBV se ba ho basadi tjena le tjena. Ebe jwale ke mono mo re kenang ho otlolla re re nthwena e akareletsa kaofela, mme le lona bontate ba moelehile e leng moo re kileng ra sebetsa le bona ba bang ra ba hlabolla, mme ntho engwe le engwe ya tsamaya hantle ntate.
ke a leboga re fetela wena advocate Lerato Kgutlang le wena re bele go amogele mme dipotso tse ding se ke motsitse tsona tse ding di santsane di tla empa ne nka rata gore re ke re hlalose ka kotlolo he ICJ le wena ka mokgwa o tshwanang o ko hlalosetse moimane lapeng gore re bua ka eng re bua ka ICJ le gona pono ya yona na ke efe. Ha ke o leboe Ntate Mosala le babui ba Lesotho Television. International Commission of Jurists ke mokgatlo wa diagente le baahlodi ba lefatshe lena kaofela. O theuwe ka lemo sa 1952 o thewa naheng yane ya Switzerland Geneva. Mme mosebetsi wa teng o la qeteletse o atile lefatshe kaofela ho fihlelletse re fihla mona Lesotho. Mokgatlo ona wa International Commission of Jurists ke mokgatlo o sireletsang ditokelo tsa batho. Re di sireletsa ka tsela ena. Re netefatsa hore ba boholong ba ikobela dipehelo tsa molao hoba melao theo ya dinaha tse ngata le melao ya rona ya mafatshe e leng di-international laws e re ha ona kaofela ka pela molao re a lekana e leng rule of law e leng hore le ba boholong ba ntse ba tlangwa ke molao ka mokgwa o tshwanang le bafo ha ke re bafo jwalo. Jwale International Commission of Jurists e etsa mesebetsi e mengata e fapaneng dinaheng tse fapaneng ho latela tlhoko ya dinaha tseno. Re rupela baahlodi nka nngwe re kena dinyeweng re le baeletsi ba baahlodi ka Senyesemane kapa ka Selatini re amicus curiae e leng ba metswalle ya lekgotla. Mo re keneng re le metswalle ya lekgotla re eletsa lekgotla ebile re le thusa ho mamela nyewe ka tsebe e utlwisisang ditokelo tsa batho. Ho feta mono Ntate Mosala re boetse re etsa diphuputso ka boithuto re shebe na dinaha mohlomong dinaha tse itlammeng matjhabeng kwanana ka mokgwa wa ho tekena di-treaty e leng international treaties na ha ba fihla naheng ya bona na ba fetse ba phetha seo ba itlammeng ka sona matjhabeng kwanana. Mme re etsa jwalo re ipapisitse le tsona di-international treaties tseno ka Sesotho di ferete re sheba melao eno ya matjhaba re shebe le melao ya bona ka hare ho naha mo e bang re bona ba khibela re fana ka boeletsi hore Lesotho hopola hore le wa tekena tekano e itseng naheng le mo se itseng mme wa itlama hore o tla etsa tjenana le tjenana mme re bona vele o so khibela lokisa mona le monana. Re sebeditse haholo ka hare ho naha ena Lesotho jwalo ka dinaheng tse ding. Ke hopola haufinyane tjenana ebile re tswa ho launcha boithuto bo re bo entseng mabapi le ditokelo tsa batho ba nang le bokowa. Re shebile taba hore na bana le access ntlheng ya toka na toka e ba abelwa toka ka ho tshwana le batho bohle mo e bang hona le dikgaqetsano na di kwalwa jwang. Empa ka kotloloho hona tjena Lesotho mona re ntse re etsa morero ona o tsebahalang ka Senyesemane ho thwe ke Reform for Inclusion and Support for Empowerment. Ha o kgutsufatsa ho thwe ke RISE. Ke morero wa dilemo tse 2 o qadileng lemong sena se fetileng ka Phupu mme o tla fela lemong sa 2027 ka Phupjane. Mo teng re sebetsa le bomphato wa rona e leng People's Matrix Sinudi Legal Center le bomphato wa ka ba teng ka mona ka seyalemoyeng tsatsing lena. Ke kgola ge ke utlwe hore na potso tse ntse di tshwana di ntse di tla ho wena jwale hore na tshehetso ke ena ya European Union ho ntshetsa pele ditaba tsa tlheke kapa ditaba tsa twantsho ya tlhekefetso lona tshehetso e le ama jwang le e sebetsa jwang. Ha ke o leboya hape Ntate Mosala ke tlotla ke adima dikgomo tsena tse bomphato wa ka a sa lemme ka tsona hoba le rona re ntse re le RISE project morero ona wa RISE re ntse re batla ho fenya taba ena ya tlhekefetso ya boleng eo wa mphato wa ka e sa hlalositse hore ke gender based violence. Mme re tenne re ba re susumetswa kapa re tenne re batla ho qalella morero ona hobane re ne re qholoditswe ke dipalo tseo re di boneng boithutong ba e mong wa mphato wa rona Gender Links boithutong ba leng a boetsa a hlokomela hore
bonyane diperesente tse 86 tsa basadi ba kile ba hlekefetswa bophelong ba bona, mme ra re atjhe re tla tlameha ho tsitsinya pele phiri e ja sohle se setseng. Ka hona ga sheba tabena na ga e shebisisa ha ntse re shebisisa belo re hlokomela hore a ebo mahlatsipa ana a tlhekefetso a tena le diqholotso tse mmalwa ha ba leka ho fumana kabo ya toka. Melao e teng e mmalwa, empa jele re fumana hore hona le diqholotso tse ding tse ngata tse ba kopanang le tsona nakong e ba lekang ho fumana thuso. Diqholotso tse ding ke bo tshabo ya nyediso, motho ha ile a tsebahala motsemane a ile a hlekefetswa ka motabo e bang ba tla mo bitsa ka mabitso a nyedisehang. Ba bang ba be ba tshabe hore motho enwa a nhlekefetsang ke mophedisuwa wa ka, na jwale ha se ke motlaleya a tshwarwa e ka ba nna ke tla sala ke ja eng we. Jwale re bona hore no taba tsenana e hlile di hloka hore re ithute ka tsona, re tsebe ho bona na ho haella ka lehlakoreng la molao kapa ho haellwa ditabeng tse ding tse sa amaneng le molao. Ka hona re le batho ba International Commission of Jurists, ICJ, e hlile re tiisitse ka thata le bomphato wa rona People's Matrix le Sinodi Legal Center le bomphato ka bateng mona hore re bone hore taba tsena tsa gender based violence e hlile di a theowa hoba ka nnete di amme dikgaitsedi tsa rona le bana ba bo rona le batswadi ba rona. Maikutlo a setjhaba sa Basotho kapa se seng sa Basotho ke hore ditaba tsena di le bahlodi fela kapa ka makgotleng ka mane a bonala a tisa matsoho haholo kgahlanong le bontate fela. Bontate di bona ka nako engwe e ntse ba ona mahlasipa a tlhekefetso yona ena ya ka malapeng le ka ho lekanya ditaba tse jwang le ho thusana ho bona hore ka nnete e hlile tlhekefetso e ama motho e mong le mong e se mofuta o itseng wa batho fela. Ke le Ntate Mosala jwalo ka ha wa mphatwa ka tshilo hore e hlile tlhekefetso ena ya boleng e ama bontate le bomme ka mokgwa o tshwanang, empa ho latela boithuto bona bo se ke buile ka bona, basadi le banana le batho ba tsebalang ka hore ke lesbians, gays, bisexuals and transgender people, e leng batho ba nang le dikamano tsa lerato le batho ba boleng bo tshwanang le bona. Re bona hore ke bona beo gender based violence e ba amang haholo. Ha re re bontate ha ba amehe, empa re bona hore ba tlokotsing haholo ke ke bomme, banana le LGBTQ+ communities. Mme ntho e nngwe ke rata potso ena ya hao Ntate Mosala hobane re hlokometse hore le bontate ba hlekefetswa haholo ke batho ba bomme ba hlekefetsa ka tlhekefetso ya maikutlo. Jwale bontate re na le Sesotho se reng monna ke nku halle. Jwale ka bo madimabe ngwana salleng o shwela tharing. Ka hona ke mokgona dipalopalo tsa rona di tla hlahisa eka tlhekefetso ya bontate e nyane kganthi le a hlekefetswa empa jwale ka ha le dinku halelle le qetelletse le shwelletse tharing. Jwale baahlodi ba rona ha ba bona dipalopalo tse ke ka hona ba tiisang letsoho hobane ba bona dipalo tsena tse teng. Ke a leba advocate Muya Khabane ntumelle mona mo re leng teng re tle re potele fela re nwe metsi ra khutla o ska ba ya hole ditaba tsena di molemo di bohlokwa tsena tse go fang tsona phirimaneng ya Labantse tshweu le fepe badimo le tle le bone ha badimo ba thaba go tla ngotha ba di gagebe di galapa di tla ngwa ka bana ba masea mma ka ne jo ka ntate ka le bona ha le mpona ke le molala o thapo jena ke otile ke na le bonkgono bana ba lesedi bana ba ga mmoloki go be lesedi go be malola lesedi lesedi
Sehaeso, lenaneo le reretsweng ho pepesa botjhaba ba Basotho e ka ba ka metjeko, diletswa le tse ding tse ngata. Ha hora ya botshelela e fetile ka metsotso e 30 ka Labohlano le leng le le leng, ha re etseng kgokanyana phiri Basotho ba heso. Ba nang le bokoa e ka ba bapono ba masapo kapa ba kutlwelo ke re tlo bona hore na bophelong ba bona ba letsatsi le letsatsi ba phela jwang. Ka thaba ha re bona re atleha mme ra kwata ha re bona re sedisetse. Ke a kgona ho nka fiela ka lola ka beha metsi ka ithella ona ka ikela ona ka baka O sebetsa eng? A tseba bonyaneng ke a kgolwa ha motho ntse o gola ne ke rata ho ba se le pelo ya ka yohle empa bophelo bona bo tla o isa bo boratang. O tse utlwa le ka tsela o buang ka yona hore ehlile o no tlo loka. Taba eo le yona bomme ba ka iqhekella jwang hore makgethe a be teng. Bohlweki bo bonahala hantle ha o sebeditse ntho e qetile. Ha o hlatswe dijana e be siametse ntho o se tla sebedisa nakong e hlahlamang. Ke tlwaetse hore mobu ka dirifi fela ntse ke re ke mme wa human resources. So ke ile mono taba ka le hore fela ntho ena ke tlo e etsa. Molao ono o le wa fetola dintho tse ngata hobane neng ke ona o no hleka. Ke bela go amogela hape he mmui re ntse re hatela pele jalo ka ke le ka tho hore hantle re tsitsitse ditaba tsa rona hodima ditaba tsa tlhekefetso le merero ena e mekgatlo ena eo re nang le yona ka kwano e keneng ho yona ka tshehetso ya mokgatlo wane wa dinaha tse kopaneng tsa Europe le European Union. Mme he re ntse re hatela pele ka ditaba tseno ba nne ba qoqe hore na mekgatlo ena ya ha bo bona ka kotlulo hona e sebetsana le ka tshehetso ya European Union. Ke fetela ho wena ka mo moetu wa rona e mong ka kwano ke mme Thetsane jalo ka ke le ka super he ho tswa Gender Links, mme re tlo tla go utlwa le yena rona ha ile hantente na Gender Links yona e kena jwang ditabe e be pono ya yona ke efe, tshehetso e reng ho bona ba sebetsa ho kae ka mokgwa o feng. Ke ditaba tseo re ntseng re di qoqa le bona. Mme Thetsane re ko amohele hle re thabela ba le wena phirimaneng ena re ke utlwe re bua jalo ka Gender Links ho tswa Gender Links re hlalosetse he ka mokgatlo ona wa heno mme le tshebetso ya yona wa yona ka ditaba tsena tsa tlhekefetso. Ke a leboha Ntate Mosala. Jwale ke checka ha o so boletswe ke hla Gender Links ke le programs officer. Gender Links ke mokgatlo o ikemetseng wa South Africa, so o sebetsana le dinaha tse Southern Africa. O sebetsana le taba tsa gender equality kapo tekano le taba tsa gender justice. Me Gender Links tsela e sebetsang ka teng ha o tloha tabeng tsa gender e sebetsa ipapisitse le boithuto kapo research, e sebetsana le research le advocacy le ho sebetsana le empowerment like economic and justice. Mokgatlo ona o thewe 2001, so lemong sena re tla be re keteka lemo tse 25 Gender Links e le teng e ntse etsa diphetoho ha o tloha tabeng tsa gender. Jwalo ka se ke boletse hore e sebetsa ka boithuto ka di-study. Ha re bua tjena hona le boithuto bo ntse bo etsuwa. Study sa pele se le sa etswa ka 2013. Hona tjena ho ntse etswa study se seng se qadileng lemong se fetileng 2025 ka November. Se le hore ntse re le bohareng ba teng ho etsa research ka taba tsa tlhekefetso ka hara naha. So hona tjena ho ntse le mothating wa yona research eno ha soka e phethelwa. Ntate boithuto bo le hona rona bo etswa ka sebopego se feng? Boithuto bona be etswa diterekeng tsena tse 10 kaofela tsa Lesotho. Mme
teng ho qaduwe ho ntse wa ntlo le ntlo ho etsuwa diphuputso ka taba tsa tlhekefetso ka matlung, ditlhekefetso le mesebetsing, mme hona tje ka tsela e nngwe hape e ntse se etswa ka teng. Kgweding ya ho feta ne ntse re etsa di-eye stories e le hore re batla di-personal experience tsa mahlatsipa e le ho hatiseletsa bona hore ditaba tse re buang ka tsona ha se taba tsa theory fela, ke taba tse le hore di na le bopaki, mahlatsipa a bua di-experience tsa bona. Ho bobebe ha kae ho fumana mahlasipa re setjhaba se ka nako ngwe se itshabelang mang hore fela o thwe o hlekefeditswe haholoholo ditaba tsa tlhekefetso tsena tsa ka malapeng ka mekgahlelo ena ya teng e ka ba tsa thobalano, e ka ba tsa maikutlo. Ha hona motho a ka lakatsang hore bo ntse o qoqwa ditaba tsa hae kapa ntse a ipolela ka nnete ke di ka hlekefetswa. Ho bobebe ha kae o fumana mahlasipa le ho utlwa bonnete ba ditaba tsa bona? Ha le hantle ntse re sebetsa le maponesa a CGPU, so a ke re rona re tla be re sa tsebe batho dibakeng kwa, so ba ntho mahlatsipa a tla be le ona ba tlalehang tlhekefetso maponeseng. Jwale rona re sebetsa le maponesa ke ona a tla ba re jwetsa hore re na le list e itseng, batho ba itseng ke bona le lebele ka kgonang ho bua le bona le utlwe ditaba tsa bona. Ke le bohame ntle le seo morero kapa seo mokgatlo wa bolona o sebetsana le lona ka dinako tsohle, bile re betse re na le tshehetso ke ena ya European Union ka sebopeho sona sena sa ho lwantsha ditaba tsa tlhekefetso. Ha ko re thuse re utlwisise kopano ya lona le EU le ho ntshetsa morero ona pele. Okay, EU e kena ka yona ka ho tshehetsa tabeng ena ya ntho ya research, ya ho etsa research enana, hobane a utlwa haeba study se qetetse ho etswa 2013 ho e le hore e se le ntho e ka etsang lemo tse bo 13 ho sena study e leng hore ho no bontsha hore ho no sena tshehetso ho no sena di-funders. Jwale EU e kena e thusana hore ho be le study sena se etsuwang se le hore ke sona se tlo tla se re thusa ho fumana dikgeo tse bang di teng tabeng tsa tlhekefetso, e le hore re tsebe ho fumana hore na di-recommendations from bo bona mahlatsipa kapa batho ba bang na e ka ba difeng ho thusa mmuso le mekgatlo e ikemetseng hore e kgone ho kwala dikepe tseno. Ke ona mosebetsi wa EU ka hara Gender Links. Ke leba boithuto ba bose mohlomong re ba pele bo ile ba etswa jwalo ka o ile a bontsha hona le ba pele ba bobedi bo tlotla bo latela ka sentse bo tswela pele. Boithuto bo tlo thusa jwang ditabeng tsa ho fetola boinahano ba batho ka ditaba tsa katamelo tsa tlhekefetso. Mohlomong go re thuse hore re ke re utlwisise taba ena bana ka nako ngwe setjhaba sa Basotho ka Basotho ba utlwisisa hore ba ba tsheditswe ka ditjhelete ba tloetsa seo mofani yena a se batlang e seng seo Basotho mohlomong ba ka lebellang hore ba tle ba thuse sona. Hangata o tlotla o fumana hore ha o etswa di-study e tla be le ntho ena hore e fella mono, but ha o so ka fihla wa botsa hore ga bona ntse le tla le batla di-information ho rona ka mora moo ho tlo etsahalang. But ge le Gender Links ho morero wa rona ha ntse re tsa study se ke hore re tlotla re implementa dikgeong tseno tse bang di teng tse tlotla di thusana hore mohlala ha ntse re tsa di-eye story tse ho na le e mong a ka ntle ka mane lehlatsipa le le hore ha kgone ho bua, like but ha bona hore ho na le batho ba bang ka ntle ba ntse ba kgona ho bua taba tsa bona and di tshwana le tsa hae, e tlotla e mo fa morolo wa hore le yena a qeteletse a hlaelletse hore a ka bua, a ka lo reporta. Ke leba ge mohlomong meralo ya nako e telele le tshehetso ya setjhaba ya bafani ya mmuso le ka thuswa jwang le ho ntshetsa ditaba tsa ho fokotsa ditaba tsa tlhekefetso. Nkare tshehetso e re ka e tholang ho e ka ba ya ntho ya mohlala ya data ha re fumane data e hantle nkare makaleng a mang kapo dibakeng tse sebetsana le taba tsa bo di-data, so a kgola haeba ho data o hlalosa data ka rako motho tla re ke ntsepelele data mo a go buana data o buang kana like pokello ya ditaba tsa tlhekefetso. And that mohlala e tla re ha ke fihla
bo organisationeng e nngwe ke tlo batla taba tsa di-study ke tlo fumana ho lobokane but ha re ka ra fumana tshehetso hore if hona le ntho e shotang hore taba tseo tsa data eo information eo e bokelle hantle ke nana e ka thusana tse di tlo fumana ke re bakeng tse ding ha hona bo di-computer ntse sebediswa paperwork so e tla be e lobokana but information ha ile bakeng se le seng e le hantle e tlotla e khona hore re thuse hore re qeteletse re fihletse ditabatabelo tsa rona ke a lebaham re ntse re hatela pele he mo ya gabane mme ditaba tsa rona di hle di itshetleile hona mona re tla nne re qoqa le bona re nne re ya pele o no tsewa he hore nako ntse fitileng ha ne e le tjena nako ne re lokela e be jwale ke nako ya ne go nkang ka mokgwa wa mohala hore le wena he o tle o be le seabo empa ntse re sitwa hore go nke ka mokgwa wa mohala ditabeng tsena tsa rona le ha le jwale he re ntse re hatela pele ka ditaba tsena tse molemo tse go tshwaretseng tsona he mo ya gabane empa he ke a tseba mo o leng teng o ntse o na le rona ka tsona ditaba tsena re ke tle ke khutlele ho wena advocate ho tlang re ke re utlwe re se re tlotla re keteka ka kgwedi ena ya Tlhakubele ka la robedi ditaba tsena tse ke di hlalositseng mohlomong di nyalahana hantle ha kae le hore na haeba le a keteka le naha ya lona re le naha ya Lesotho ka mokgatlo ona wa bo lona na ditaba tseo di ketekang re hlalosetse le keteka eng ho ketekwa ka sebopego sefeng jolo kaofela ke a leboha ntate Mosala ho jwalo re tlo keteka ka tlasa re tlo ketekela tsatsi lena la basadi la matjhaba leo le tsebalang ka Senyesemane le International Women's Day mme re tlo keteka letsatsi lena ka tshobotsi tse pedi tshobotsi ya pele ke ya ho fana ka ditlaleho tsa boithuto bo ntseng re boetsa boithuto ba rona ha bo so fele empa re sentse re na le dintlha tse mmalwa tse se re di bone jwale ka tsatsi leno la Manta wa di-9 tsa March re tlo tla re fana ka dintlha tseo se re ithutile tsona dithutong bona ba rona re na le bomphato wa rona mane moketeng wa rona o tla bo bitswa press conference mme rona re le bana ba Rise Project re rera ho qhatsetsa setjhaba taba tse ka reng diqholotso tseo se re di bone ka hara boithuto bona mohlala ha ntse re tsa boithuto bona re hlokometse hore dinyewe tsa tlhekefetso di nka nako e telele makgotleng ka hona mahlatsipa a qeteletse a lahla thahasello kapa a lahla tshepo ho molao hoba jwale nyewe ya hae tlang ka dilemo tse ngata tse sa feleng empa ga elellwa hore ditaba tsena di tena di dieha tjena hobane makgotla a rona a molao ha ana baahlodi ba lekaneng ke hopola le Chief Justice Sakwane o ile a bua pulong ya lekgotla kgweding ena ya Hlakola a re lekgotla ha lena baahlodi ba lekaneng ka hona haebe moahlodi a le mong o tla bana le nyewe tse ngata jwale taba eno e deisa kabo ya toka ka Senyesemane ba re justice delayed is justice denied ka hona hona le tlhoko e kgolo ya hore budget e amang makgotla e ke eketswe hore toka e tletse bo o ajwa ka nako hore mahlatsipa a tla sireletsehe re boetse re tlo keteka letsatsi lena la matjhaba ka di-10 tsa March re le keteka ka tshobotsi ya panel discussion e leng dipuisano tse tla etswa ke mafapha a fapaneng ka hara panel eno ya rona re tla be re na le batho ba hlayang ka parlamenteng re na le baahlodi re na le private sector actors re na le sepolesa re na le mekgatlo e ikemetseng e tshireletsang ditokelo mme sepheo sa mokete wa rona ke o keteka letsatsi la matjhaba la basadi empa hape ko etsa kgoeletso mabapi le taba tsa tlhekefetso haholoholo re shebile taba ya delayed compensation matshidiso a diehang ho fihla a morero wa dihlaba hoba re hlokometse boithutong ba rona hore matshidiso a morero a dihlaba a dieha ho fihla jwale ka hona a qeteletse a beile basadi le banana tlokotsing ba qeteletse ba hweba ka thobalano hobane jwale ho so sena ntho a e jang
e sa le morero o nka masimo a mme wa hae kapa batswadi ba hae. Jwale re tlo tla re etsa kgoeletso e jwalo hore ba boholong le ba ikarabellang ba bone hore taba tseno tsa matshediso a batho ba nketsweng masimo le thepa ya bona a jwa ka nako hore di re thuse ho fokotsa sekgahla sa tlhekefetso. Ke yona mekete eno e mebedi eo rona re le batho ba Reform for Inclusion and Support for Empowerment re tla be re keteka ka yona tsatsing lena la matjhabatjhaba la basadi ka tshehetso ena ya European Union. Re tla khutlela ho wena ke fetele ditabeng tse ding hape Moya Khabane re ntse re le mmoho ke a bona nako ena hlile ha e ka lehlakoreng la rona e batla e matha haholo jwale re tla le re shapepere baeti ba rona ba tle ba qoqe ka ditaba tsena nna le bone eka matsatsi ya mofuta o ha ntse ya ketekwa selemo le selemo na a etsa phetoho na ona le seo Basotho ba ithutang ka tsona ba kapa e le taba fela ha ke letsatsi le a ketekwa le teng calendareng re a hopola ho jwale ke la go bona re tlameha ho keteka kapa ke la go bedi re tlameha ho keteka letsatsi lena la matjhaba la basadi na hona le phetoho e le hlokomelang e ba teng ha o ntse o ketekwa matsatsi a e teng phetoho e kgolo Ntate Mosala hoba hangata ha re keteka matsatsi a re tshwarana ka matsoho re le mekgatlo re le makala a ikemetseng mme Mosotho na ope kgomo le naka a re ntjapedi ha e hlolo ke sebata. Jwale ka hona ha re keteka matsatsi a re le mmoho re qeteletse re kgona ho hasa melaetsa e amang tshireletso ya ditokelo ka hona re ithola re fumana ditholwana tse molemo ha re keteka matsatsi ana selemo le selemo ebile re a keteka re tshwarane matsoho. Ke a leboha nna ona le molaetsa o ka o isang ho setjhaba mohlomong re bua ka lona ketekelo ya letsatsi le setjhaba se seng sa Basotho se lahlehetswe ke tshepo bontate bomme le bona bana ha nka bua bosiu bona ho sa Ntate Mosala empa he molemong wa nako molaetsa o mong o nka lakatsang ho sia le tjhaba sena sa moshweshwe ke hore ke boikarabello ba Mosotho e mong le mong ho tlaleha tlhekefetso ma bonang e etsahala mme motho ya tholang a sa tlaleng tlhekefetso o molato jwalo ka ya e etsang. Jwale ke etsa kgoeletso ho setjhaba sa Basotho hore moo re bonang batho ba hlekefetswa haholo bana le basadi re tlalehe tlhekefetso eno ka mekgwa e sireletsehileng hore batho bao mahlatsipa a tla fumane thuso. Ke a leboha Moya Khabane re ntse re le mmoho hei Mosotho a rena kwa ke sera empa ha se sera hobane teng re sebeletsa nako ke tla fetela ka ho wena ka mo Ntate Molapo le wena re se re le mathuleng a gore tle re thethe ditaba tsa rona ge ke utlwe ntate mohlomong re shebile le ketekelo ya letsatsi lena ka la go bong lona le keteka jwang gona re le Sesotho Media ntate re keteka ka tsela tse ngata tse fapaneng gore ke sho di sa leshumeng tsele re ketekang ka yona ho qala pele re tlo ba le ho re ke bua ka ntho ntse etsahala hona tjena mohlala re na le kwetliso ya mapolesa le matitjhere e le hona ho nena tlhekefetso ena kapa ho e fokotsa re bile le kgweding ena e fetile mohlomong mahareng ho isa mafelong a yona re bile le mmoka Mohalesuku wa matsatsi a mabedi ga boela le Quthi matsatsi a mabedi ka mokgwa o tshwanang le Mafeteng matsatsi a mabedi Qacha matsatsi a mabedi ga ya le Mokgotlong ga ya le Thabatse ka ntse le matsatsi a mabedi le Ribe matsatsi a mabedi hona tjena ka jeno a ke bua le wena ho nona le ono tshwaretswe Mokgotlong mme hosane o tla ba hona Maseru mona jwale ho araba potso ya hao moka ono o shebane haholo le mapolesa le baruti kapa bona basuwe e le hobane re hangata batho ba hlekefetswang ha ba ya ba lo fana ka tlaleho ba ya ho mapolesa le ona matitjhere jwale re na le ke ntho e bitswang training of trainers ke eno e tlo tla e etsahala ho fapana le yona re na le di moot court session e leng ketsiso ya ditaba tsa ka makgotleng mo e leng hore
re ruta setjhaba ka kakaretso taba e nanang ya tlhekefetso hore na ha o ripotuwa hore na ho nkuwa methati efeng ho tloha ho ripotuwa mapoleseng ho etswa dokete ya ka lekgotleng ho fihlella ho ba le mohlomong moqosuwa e ba sa fuwa ntho e tla be fuwe ke mastrata ebe re tlo ba le ona Motkotono ka la 21 kgweding ene o re leng ho yona sekolong se seholo sa setjhaba mme re ba le tsona Motkote tsena tse 10 selemong se le seng projeke ena e matha dilemo tse 3 kaofela mme re tlo ba le tse 10 selemong sa pele tse 10 selemong sa bobedi jwalo jwalo ho fapana mono nong re hlokometse hore o botsitse advocate Khutlang potso ya bohloka hore na hona le phetoho hore na hore na re keteka ka matsatsi ana fela ebe jwale re tlamehile ho keteka empa gona re qala le pele matsatsi ana a tla e re le ha tlile ra ananele re keteke le ha fitile re nne re tswele pele ebe jwale re bile le mokahadi kgweding ena ya Tshitwe e fitileng selemong se fitileng o no tshwaretswe ho tse ding tsa dihotele mane mo ileng hore ne re bokelletse baokamedi sepoleseng baokamedi makgotleng le tse ding tsa makalelo hore a ameya mo ileng hore re fana ka hore na taba e hantle ya tlhekefetso re ka e fedisa jwang re le setjhaba kaofela ebe ho fapana le baokamedi hape go tla tlase mane metsong ka metseng ka mona bana le batswadi kaofela a bona ebe le bona ga ba kopanya hape ho fapana mono nong re na le dikgaso tsa sealemoya tse leng hore re tla tlameha hore re di etse mo ileng hore re fetisa thuto ena nang le yona e tlo matha dilemo tsena tse 3 kaofela selemo se le seng re tlameha hore re be re mohlomong re ntse tse 4 kaofela ebe jwale ntse matha jwalo hape re na le dikopano metseng tse 90 kaofela tse leng hore re tlo tla re thusa e le hore re nene tlhekefetso hape ka malapeng ntate ke lebohanda mohlomong ditaba tsena tseo le qoqang ka tsona le setjhaba mane fatshe mane lapeng e ka nna ba ka mokgwa ke mokgwa wa thuto e ka ba ka mokgwa wa dipale kapa ka mekgwa e ka ya utlwisiswang ke setjhaba ka nako nngwe ho etsa jalo batho ba maka ga ke ditaba tsa dipale fela tse o tla mamela radio-ong ebe ha se ntho tse teng mohlomong reality kapa ba pisa le dinaha tse ding a le ba tla etsa ntho tsena tsa difilimi ke ntho tsa difilimi gona Lesotho mona e hlile re na le meetlo eo re tla o tshwara tjena o le motho wa mme re ne go kgotsa o feta mane ka nako nngwe mme le nna ke thabela e bentse ke kgotswa jwale ka nako ntse re tlhekefetse le ka malapeng mohlomong le bana le bona ba ntse ba tshwara a ngwana o la ke a tshwarwe ka mokgwa o thatanyana ke le ka hore ditaba tsa moetlo le ditlwaelo tsa rona re le Basotho lona le di atamela jwang le Sesotho Media and Development ho fana ka thuto mohlomong ho bona hore e ya thopotela ya leboha ntate Mosala atjhe ke potso e bohlokwa haholo ka nnete eno no re qale pele ka ya dipapatso tsena tseo re di etsang ke di ka sekgwa di tlwaelehile ka hore ke di documentary films di-documentary ke dipapatso tse leng hore di papisitse le ntho tse etsahetseng tsa nnete e se mohlomong mafosisa kapa ntho thweng ke fiction ho fapana mono hara projeke ena ntse ke bua ka yona eo e tsheditsweng ke European Union re tlo tlameha ho hlahisa yona documentary eno e boleng ba matjhaba ke re boleng ba matjhaba ke re ka sekgwa thwe quality ya teng kore e tlameha be boleng bono bo hodimo eo e leng hore e tlo ikamahanya le diketsahalo tse etsahalang ho ngwana Mosotho a teng kore metseng ena e hare e leng hore ha o fihlele ke temo e leng hore re sebetsana le tsona ho fapana mono ho bona hore thuto ena ya thophothela ha re qeta mono mohlomong re ile mohlomong heso ke kwana ha heso ke hleweng ha re ile hleweng ka hare ka mono ka metseng e hare re qetile mosebetsi wa rona
mosebetsi wa rona ha o felle mono, re tlo etsa tshalo morao, re bone hore re nne re botse hore na se le ha kae ka ntho e itseng, le bona phetoho le eng. E leng ka nnete phetoho teng re a e bona. Ko fe mohlala fela, bekeng tse 2 tse fetileng re ne re ile ra tshwara tsona dikopano tsena ka hare ho metse. Ebe jwale beke e ne hlahlamang e leng ene e fetileng, re be re thola mohala o tswang mono mo ne re fapohetse teng. Re bolellwa hore e ne le nyewe tsa peto, ebe jwale e amanang le yona tlhekefetso. Jwale la re qeta ho fetisa thuto, re fetisa mme ka nnete a ba letsa a re ena le ntate ka nnete ba ile ba rarolla ditaba, mme ebe ba re leboha haholo re be re tlile ra fapohela, e se ba bona lesedi hobane e hlile re fana ka thuto e hlileng e tsepame, and re bona phetoho kore ha e nyane empa e kgolo haholo fela. Ke a leboha. Ka la go bong ho ketekwa letsatsi lena la matjhaba la basadi, molaetsa wa hao ko fe ntate le Sesotho Media and Development? Molaetsa wa ka ke hore ke bue le babohi ba television ya Lesotho hore ke letsatsi le bohlokwa haholo ho rona re le setjhaba sa Mokana Moshweshwe, mme ha re nena tlhekefetso ha e felle fela ka mona mo ntse re buela ka teng, empa ke taba tseo e leng hore di tlameha di tswele ka ntle. Phetoho ha e qale fela ka melao kapa parlamenteng, empa e qala ka dikopano tsena tseo re bang le tsona metseng le metsaneng, hore re buisane hore na re nena tlhekefetso jwang. Haeba ona le motho o mo tsebang, mohlomong ke ngwaneno kapa mae e leng hore o hlekefetsa motho e mong, o mo hulele khoneng, o bue le yena hantle, o leke hore a utlwisise. Ho fapana mononong ke a tshepa hore motho e mong le mong o tla be a keteka letsatsi leno ha monate ntate. Ke a leboha. Methetsana ke fetela ho wena, re ke re utlwe he le wena ka motsotso fela, o fa dintlha tseo o sa di thetsang, tseo lakatsang hore o tlo o di fetise. Jwale o tlo fere ka ditaba tsa molaetsa wa hao le wena wa ketekela letsatsi lena la matjhaba la basadi. Okay, ntate ke a leboha. Ke hle ke arabele eno e ke se botse ya hore na re le Gender Links na re tlo tla re etsang ka letsatsi leno. Jwalo ka ha re sebetsa ka engwe ya di-program tsa rona ke Gender and Media, Gender Links e ikemiseditse ho etsa press conference Thabeng Hotel hona ka letsatsi leno la di-9, mo e leng hore re tlo tla re mema the media e le ho etsa public awareness ka taba tsena tsa tlhekefetso, le ho fana ka hore na ka ona motsotso na re ha ka tabeng tsa diphuputso tsa rona, jwalo ka ha advocate a sa tshulo mona. Ebe re tlo tla re ha le hantle tjhe, ne re itse re tlo tla re ba le bo ho share house story ha di mahlatsipa, empa tjhe ke ntho e le hore se re tlweletse, empa tjhe re tlo tla re sebetsa le batho ba media jwalo ka se ke tshulo le mekgatlo ena e re tsheditseng. Molaetsa wa ka gore ka re sebetsana le ho batlana le re sebetsana le gender equality. Jwale ka nnete re tlame re le Basotho re tlame re tlale tlhekefetso, hobane tlhekefetso re nka e le engwe ya ntho tse sitisang hore re fihlele tabatabelo yana ya hore qetellong ho be le tekatekano. Na o bona eka re le naha ya Lesotho inequality re tla e fenya le hona ka mora nako e kae? Ho ya ka nna ke na le tumelo ya re tla e fenya, hobane ke tjho tjena hobane se ke bone hore bo pele ne re bontate ne se batho ba tla le taba tsa tlhekefetso, empa boithutong bona be ntse re boetse hona tje di-eye story tse neng tse re di etsetsa batla di-experience tsa mahlatsipa, re bone batho ba bontate haholo ba tlaleha. So hono ho bontsha hore ho na le progress e ntse ba teng. Molaetsa wa ho setjhaba sa Basotho le Gender Links ka ba ofeng? Ke hore re tla le tlhekefetso hore re tsebe ho fihlela toro yane e re shebileng ya hore ho be le tekano. Okay. Advocate Khutlang,
ke fega ditaba tsa rona le wena phirimaneng ena re shebile haholo hore mohlomong mohuo kapa mokotaba wa monongwaha wa ketekelo ya letsatsi lena la go be ka nna ba o tsepamisitse haholo ditaba hodima ditaba tsa ditokelo, ditaba tsa toka le ditaba tsa ho nka kgato e leng di-rights, justice and action. Re thuse ho utlwisisa he hore na mohlomong mohuo wa monongwaha na o reng lona bile le sebetsa hantle ka makgotleng jwale le re fe molaetsa ka mohuo ona wa monongwaha. Ke lebile haholo Ntate Mosala. Motho ye mong le mong o na le ditokelo, mme ditokelo tsa motho ye mong le mong di sireleditswe ke melao ya rona. Lesotho mona di sireleditswe ke molaotheo wa rona e leng Constitution of Lesotho ya 1993. Ka kotloloho molaong o ntumelle ke qotse temane ya 12 e leng section 12. Yona e re e mong le mong wa rona o na le tokelo ya ho fumana kabo ya toka, the right to a fair trial. Mme ka hona motho ye bang ditokelo tsa hae di kginnwe kapa di hatiketswe kae botseleng ya hae ya bophelo, a tsebe hore o na le tokelo ya ho fumana toka makgotleng a rona a molao. Letsoho la molao le lelelele, le haeba o so lahlile tshepo o nahana ha o no thola toka eo, se ka ba le qengwaneso e ya o lo tlaleha taba tseno tsa hao. Haebe le tlhekefetso e entsweng, haebe ditokelo tsa hao di kginnwe ka tsela ya tlolo ya molao, etela sepoleseng se haufinyane, ba tla o thusa, mme batjhotjhisi ba tla e phamola taba eno ha maponesa a qetile ka dipatlisiso, ebe e tla fihla lekgotleng moo o tla abelwa toka ka teng. Ke a leboha advocate. Moya Kgabane ka nnete ke advocate Lerato Kgutlang eo re neng re fega ditaba tsa rona le yena re ne re sa tswa buisana jwalo le mofapahadi ntse ke Sentetsane e le ofisiri ya mananeo ho hlahamane Gender Links ha mmoho le monghadi Paseka J Molapo ho hlahamane ho Sesotho Media and Development. Ebile bona baeti ba rona he phirimaneng Moya Kgabane hle natefelwa ke bosiu bona se re tla kopana bekeng e tlang gona le wena ka ditaba tse ding ha ebe kgotso.